Pozdrav sam Aleksi, dobrodošli u novi video na kanalu. U ovom videu radimo ocjenjanje Guhove pjesme Drljam. Tako da, idemo! Evo piše ovdje, production Damien Alter. Od Damien Spustio se padobranom, bolje neka čisti sa mnom. Čekam te uz Tilted saču, nađemo se druže tamo. Ostalo nas malo kada live mi je stao. 19900 SBB sam zvao. Rekli su mi sačekajte samo malo. Propast. Ja sam uvek tu, kada zatvara se krug. Pucam ti u glavu, pogodim te svaki put. Pucam, bežiš, ali nemaš kud. Zato što si nov, postao si ljud. Kad si čuo zvuk, vratim te u lobby zato. Ceo loot je bio zlato. Sedam sad u moje auto i drljam ovaj Fortnite bat. Drljam ovaj Fortnite bat. Drljam Fortnite bato, drljam ovaj Fortnite bato. Drljam Fortnite bato, sabuj se na kanal zato. Drljam Fortnite bato, drljam ovaj Fortnite bato. Drljam Fortnite bato, drljam ovaj Fortnite bato. Drljam Fortnite bato, drljam ovaj Fortnite bato. Drljam Fortnite bato, sabuj se na kanal zato. Drljam Fortnite bato, drljam ovaj Fortnite bato. Drljam Fortnite bato. Okej. Pjesma je jako dobra, sviđa mi se. Pjesma je stara pa 4 godine, evo, uskoro će 5 godina od kad je pjesma izašla, ja ne vjerujem. Inače, ovu pjesmu sam trebao ja još u 7. mjesecu raditi ocjenjivanje ove pjesme, ali kako je nešto bilo se odužilo, nemam pojma, neke gluposti. Nisam napravio ocjenjanje te pjesme kad sam trebao napraviti. Znači, nisam bio ovih 2 dana. Ne pitajte ništa. 25. je bio Božić, pa nisam mogao, a za svoj imendan je trebao izaći fake vlogmas, ali kako sam bio... Nerviram se! Kako sam bio s njim onaj unboxing one 2 stvari. Znate na koje stvari mislim. Na ovaj ring light i na onaj svoj miš. Nisam mogao. Ja sam bio obrisao neke videe koji su trebali, jer mi je trebalo prostora da mogu nastaviti snimati unboxing i ovo slučajno sam obrisao te dane. Znači ja sam samo snimio bio tad kad sam išao bio kupit. Žao mi je što nećete to nikad vidjeti. A veze. Više sreće sljedeće godine. Mislim, mogu ja još neki kao fake vlogmas napraviti, vidjet ću šta ću napraviti, možda još napravim. Vidjet ćemo. Ako ništa, više sreće sljedeće godine. Ništa, to je bilo to da. Ako se vidio ovo, lajkajte, subscribe se kanal, šerite što to je to. Poj.